Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, hari ini aku bersama dengan Dion. Kita bakal do a reaction video. Yes, jadi karena ini adalah sebuah video reaction ditantang oleh Ronaldo Wibowo, kita akan melihat seperti apa sih. Nah, ini salah satu videonya ini title-nya adalah My Dad is a Liar. Jadi tantangannya tuh kayak yang sedih-sedih gitu ya, Say? Oh videonya. Gitu, seberapa peka diri lo ya? Katanya sih orang kalau nonton ini akan nangis. Akan nangis? Iya, cuman menurut gitu, lo takaran lo untuk apa ya namanya tuh? Sampai mengeluarkan air mata gitu. Iya. Aku kalau nonton drama Korea, kalau misalnya kayak ada tentang family problem gitu, kayak misalnya tiba-tiba neneknya sakit, meninggal kan kayak kepikiran sendiri terus jadi nangis gitu. Kalau Cici sendiri? Gue juga nggak tahu nih. Jadi terakhir gue habis nonton It's Okay Not to Be Okay. Baik. Menurut gue tuh kayak mereka kan mukanya tuh lebih yang kayak 사랑해, 고문형. Gue nggak tahu kenapa kayak mungkin kayak ikutin alur ceritanya jadi kayak anjir gue tanpa gue sadarin gue nangis nengdong gue kayak sebenarnya gue tuh bukan tipe orang yang gampang nangis. Oh iya? Kok kalau liat nyokap gue kan suka banget tuh nonton drama ya. Gue datang dia nangis saya nengdong kayak mukanya sembab, muka udah galak gitu kan mak gue mukanya sembab merah. Oh wow. gitu. Gue yang kayak geli, gue malah yang kayak biasanya kalau misalnya yang kayak sedih gitu gue juga sedih, cuman gue yang kayak aduh gue pengen cepetin gitu. Tapi mungkin apakah kemarin ini gue habis nonton mungkin gue udah semakin tua kali ya, jadi kayak lebih set gitu dapet gitu. Berasa. Tapi kita lihat dulu apakah video ini berhasil untuk membuat saya menangis, karena gue termasuk yang agak keras ya hatinya. Anjay. Keras banget tadi gue. Cus. Langsung countdown, Say. 3, 2, 1. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. Iya, gue udah mau mulai merinding di kaki gue. Udah mulai nih. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. Kenapa dia lies? Gak tahu sih. Aduh. Apa ini? He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. Merinding gue semua anjir. Ini juga kayak He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.
he just do his best guys, you know, not to show to the kids, especially when she's so young. Aduh, say. Ini bagaimana saya? Gue nggak sampai yang nangis banget, Iya. tapi udah sampai Udah kayak udah ada, cuman kayak Gak sampai netes gitu. nggak ngena gitu menurut gue. Iya. Message-nya ini tuh ngena dalam hati gue, terus kayak gue sampai merinding gitu. Tadi aku merinding banget sih. Sama, gue juga Iya, merinding banget. sampai kaki. Gue pertama kaki dulu Iya, sama, iya. sama gue juga kayak, Iya kan? jadi gue merinding gitu. Terus terus ke tangan. Iya, ya gue sama sini nih. Oh, oke baik. Tapi nggak nyampe nangis lah, nggak nangis Iya. banget ya Say. Udah hampir, cuman gue tahan-tahan supaya nggak nangis. Iya benar sama. Udah gini terus gini, kan ini kan tantangan kita supaya nggak Oh nangis, iya, benar-benar. ya kan? Ah, Ini benar. baru cuman keluar mata tapi nggak keluar, hahaha. Gue nggak Nggak nangis, bisa. gue nggak nangis. Tapi menurut gue nih Apa? message-nya bagus banget sih. Iya, tentang perjuangan seorang ayah ya. Kayak I'm so blessed I got Iya. a good father, tapi kan nggak semua orang beruntung mendapatkan ayah seperti itu. Ya nggak dok? Jangan nangis dong. Des yang nengok Iya, deh. jangan nangis. Des yang nengok say. Enggak. Oke, lanjut ke video terakhir. Yang ini Next judulnya video adalah Treasure Every Opportunity. Oh, ini oke baik. Sawadika. Sawadika. 1, 2, 3. แป๊บนะ เอาแบบนั้นแหละ มัน ไม่ต้องคิด มันคิดแต่มันพูดมาไม่ออกอะผมเหนื่อยที่จะปกปิดพ่อ ปกปิดแม่ ปกปิดทุกอย่างเกี่ยวกับ Apa ตัว sih ผม bencong say? Gue yakin of hiding my true ตอน self. เด็กๆยังไม่รู้สึกว่ามันยังไม่รู้สึกว่ามันกดดันอะไรมากแต่จะมันรู้สึกกดดันประมาณป .4 ป .5 อะไรประมาณนี้แหละแล้วก็รู้สึกละแล้วยิ่งเราแบบโตมากขึ้นอ่ะ มันก็กดดันมากขึ้นรู้สึกว่าไม่อยากคุยกับใครไม่อยากยุ่งกับใครไม่ อยากทำอะไรคนเดียว ไม่อยากคุยกับใคร ไม่อยากคุยกับเพื่อน ไม่อยากเห็นใคร มันอึดอัดในใจอึดอัดทุกสิ่งทุกอย่าง คิดว่าถ้าเราเลือกที่จะบอกไปตั้งนานแล้ววันดีกว่าปะใช้โอกาสแบบเขาบอกไปตั้งนานตรง Dia kayak depresi banget sih mukanya. Depresi banget. แต่ถ้ามีโอกาสจริงก็อยากจะกลับไปเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี คือจริงๆแล้วอยากเจอลูกทุกวันนะครับอยากเห็นหน้าลูกทุกวันจ๊ะเอ๋ Cakep amat. พ่อคะเล่านิทานให้หนูฟังหน่อยค่ะ Iya. ง่วงนอนปะเรื่องนี้นะโอเคไหมโอเค ๆพี่อยู่กับแม่อยู่กับแม่2 คนนั่นหมายถึงว่าแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะฮะแต่เราก็รู้ว่าคือเราไม่ลำบากความรู้สึกเราก็ฮีโร่อะเขาเป็นคนสบายๆแม่เขาเป็นคนแบบชิลอะกินง่ายอยู่ง่ายเป็นคนชอบเที่ยว แล้วเขาก็ชอบทะเลใช่ปะก็อาจจะแบบค่อยๆไล่ไปอะทะเลที่ไหนสวยอะไรเงี้ยมาลดีฟบาหลี Madi, Bali. ก็จริงๆถ้ามีโอกาสก็อยากพาแม่ไปเที่ยวทุกที่แหละ ผมอยากมีโอกาส ที่จะบอกความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเอง กับพ่อ พ่อเขารักลูกมากตั้งแต่หัวจรดเท้า แล้วพ่อกระต่ายก็ก้มจูบกระต่ายน้อย ขอให้ลูกนอนหลับฝันดี ครับ Mom, be quiet. อะไรบ้าง
แยกกันตั้งแต่ลูกจริงๆเราแยกกันตั้งแต่ลูกเดือนครึ่งแล้วครับเซ็นใบหย่าก็ตอนลูกประมาณ2 ขวบครับตอนนี้ลูกก็4 ขวบกว่าเกือบ5 ขวบแล้วครับโอกาสได้เจอลูกก็น้อยก็โอกาสที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีก็คงจะไม่มีครับเวลาเจอเด็กๆแล้วก็แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเหมือนลูกตัวเองนี่โอ้อยากกอดอยากจะแบบอยากจะคือแบบอยากจะกอดอยากจะเล่นด้วยอยากจะอยู่ตรงเนี้ยพ่อฝากนั่งพิชาได้ปัดนะคะ Dianya juga udah mulai breakdown. หนูรักพ่อมากแค่ไหน Gue juga merinding cuy.ให้พี่จ๋าได้อยู่กับแม่อีกทีเอาไหม เอาสิชีวิตจริงมันไม่เหมือนถ่ายหนังอะนะก็เหมือนกับถ่ายผิดอะมันก็แก้ไขได้อะแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงมันผิดแล้วมันก็ไม่ได้ไงมันก็คือเหมือนแบบมันซ่อมไม่ได้อะผ่านแล้วผ่านเลยอะ หนูไม่อยากจะปกปิดทุกสิ่งทุกอย่างหนูอยากเป็นตัวของตัวเองหนูอยากแต่งเป็นผู้หญิง Tuh kan? Emang radarnya tuh udah kuat ya. Dia kayak terbang-terbang gini. Biasanya dia Kayak stres.ถ้าคุณพ่อมีโอกาสย้อนกลับไปวันที่ทะเลาะกัน ถ้าย้อนไม่ได้พ่อก็จะไม่ทำให้ลูกเสียใจหนูก็เรียนให้จบกันเลยจบไปนี้หนูจะเป็นอะไรก็เป็นจะทำงานอะไรก็ทำจะใส่วิกใส่ก็ไม่ว่าให้หนูเป็นคนดีแล้วกันลูกเรียนให้จบตั้งใจเรียนให้จบพ่ออายเหรอที่หนูลูกเป็นกระเทยอ่ะ พ่อไม่อายเป็นกระเทยแต่หนูเป็นคนดีกันแล้วกันพ่อยอมรับได้ลูก หนูเป็นแบบนี้พ่อยังรักหนูอยู่ไหม รักลูกพ่อทำไมพ่อไม่รักล่ะมึงเป็นลูกของพ่อเนี่ยมึงเจ็บพ่อเจ็บมากกว่าเองเยอะไงพ่ออยู่กับพ่อลูกไม่ต้องไปไหนหรอก ก็คือบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าโอกาสนั้นมันจะเป็นโอกาสที่เป็นโอกาสสุดท้ายหรือเปล่านะก็คือถ้ายังมีโอกาสก็จะทำแบบที่บอก จริงๆแล้วเราอยากนอนข้างลูกนอนหรือยังกอดเขานานๆก่อนแล้วก็คงมีความสุขคือเมื่อก่อนเคยคิดประจำว่าอยากจะมีช่วงเวลาที่แบบว่าลูกโดนเพื่อนแกล้งหรือว่าลูกตกใจแต่ลูกวิ่งมาแล้วก็เกาะปลอบลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเลย ไม่ต้องเสียดายให้ผ่านไปเมื่อวานเดี๋ยวก็หายไปตอนนี้ทำไมเป็นคำถามวนเวียนวน Waduh, Sas. Iya, aktor tuh anaknya. Lah. การได้เห็นลูกยิ้มในโทรศัพท์ก็สำหรับพี่มันก็ความสุขมากแล้ว ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันทำให้เรารู้ว่าทุกโอกาสมีความหมาย เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าโอกาสครั้งนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่า
Gimana sih? Neng non Tapi lu gak nangis kan? Saya ketahan sama offline kak. Oh iya. Nggak, gue tuh gini yang gue makin nangisnya adalah gini kayak karena kan gue juga tahu dunia TV ya, dan untuk menghubungkan itu susah banget loh. Even lo orang tua sendiri tuh belum, ini permasalahan mereka ya. Dia itu udah 20 tahun gak ketemu anaknya. Terus orang TV ini tuh pasti bener-bener nyari banget, senyari-nyarinya anaknya dari mana sampai bisa anaknya datang. Gue rasa nih di belakang pintu itu anaknya udah dengar bapaknya tuh ngomongin apa, kayak dia tuh nyesel dengan apa yang dilakukan 20 tahun lalu. Kita ulangin lagi, kan dibohongin kan, kita ulangin lagi ya, retake lagi. Yang keluar bukan aktor, saya anaknya menurut Ngana. Kagak neng dong dek gue. Ibaratnya kan kayak waktu itu lo berantem nih, lo berantem. Lo berantem sampai 20 tahun gak ngomong sama sekali, gak ketemu loh. 20 tahun men. Oh my god. Pas ketemu lo gak neng dong nek. Banget ya kak. Bangsai. Menurut lo moral apa yang dia mau kasih tahu? Yang ingin diberikan kepada yang aku lebih dapat kayak kalau misalnya ada masalah lebih baik dipikirkan baik-baik gitu loh. Kayak diomongin tapi jangan sampai pisah. Jangan sampai melakukan sesuatu yang akan disesali dalam jangka panjang gitu. Jadi kayak kalau misalnya lagi marah nih, diamin dulu 1 hari, pikirin sendiri, terus baru deh kepala dingin ngomong lagi gitu. Biar enggak nanti kehilangan opportunity lagi kayak gini malah jadinya nyesel. Kalau Cicinya sendiri bagaimana? Apakah pesan apa yang didapat? Pesannya ada berbagai pesan sih, salah satunya yang tadi lu bilang itu ya kan, itu mungkin yang di bagian cowoknya. Iya, yang cowok tadi. Dan juga kalau si bapaknya sama anaknya, gue rasa nek orang tua mana sih yang pengen anaknya tuh maksudnya suka sesama jenis gitu loh, pengennya kan anaknya senormal-normalnya ya kan. I mean karena kan gue banyak banget teman-teman begitu ya, jadi gue tahu banget mereka punya real life story kayak gimana, yang mereka berantem segala macam, tapi puji Tuhan akhirnya mereka kembali dengan keluarganya segala macam. So yang gue nonton ini kan maksudnya dia tuh sampai bertahun-tahun gak ketemu sama orang tuanya, dan orang tuanya tuh sebenarnya tuh juga apa ya, sebenarnya pengen masih menyayangi gitu sama anaknya. Iya, maksudnya udah deh gue daripada gue benar-benar kehilangan anak gue, mendingan nggak apa-apa deh anak gue jadi trans tapi yang penting dia di sini gitu. Maksudnya apalagi anak satu-satunya nek. Iya benar. Makanya kalau bikin anak jangan satu doang, banyak kan. Gitu ya. Kalau kata mbak aku kalau 1 meter masih ada 2 lagi kan kurang mbak gue tuh. Itu mbak gue say. Makanya dia bilang kayak jangan sampai lu regret gitu. Makanya kayak kita harus menghargai orang tua gitu ya. Iya, walaupun gue juga suka berantem sama nyokap gue. Iya betul sih. Mampu nyolot soalnya. Udah tenang. Iya kan, sabar habis nonton ini. Habis nonton. Ayo udah bagus say. Iya, sabar. Okay, thank you so much guys for watching this videos. Buat kalian yang nonton, bagaimana? Apakah ada yang nangis juga? Coba comment down below. Yes. And thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and follow our Instagram. Okay? Bye. Dah.